bonke labo bantu bafola kwi-department yakho elidwa wena. Any failure in your department, you are responsible. Awukwazi uyiphusha manje iblame uzositshela ngestaff sakho ukuthi sinabantu esisebenza nabo abasithembisa bazosiprocessela ama-invoice kuwena uleader leyo department. Then secondly, uyabona ukuthi akalikho indiya la ekho umuntu umlungu la. Abantu abamnyama kuphela. Chaza ukuthini lokho? Chaza ukuthi nina niyakwazi ukuprioritize ezinye inhlanga over umuntu omnyama. Which is very true. Ngoba nina inkampani niyikhokhela u-30 million every month without fail. Khumuka isiqongo khumuka umakarapa amathaconsela entshebeni yile phu siyaqandula into lezi episode esiqandula sikhuluma ngodaba laka Department of Transport DOT yeah especially KZN kule video siyabona lana sibona insizwa ezimnyama sibona abafowethu abamnyama begasele ema-ofisini singathi sithi ke eminyangweni waka transport laba bebefuna khona ukuhlangana ngqo no Minister of Transport ngicabanga ukuthi Mfoka Duma so bagcine bethole uCFO uMr Nkosi siyazizwa ke ikhalo zawo siyabona indlela badinwe ngawo beganuni wabo but what is the reason why belapha it is because udepartment akayifaki imali ema subcontractors manje nayi problem la khona ama subcontract athola from main contract imali so imali udepartment isenda kuma main contracts bese ke wona ke anikeza ama subcontractors abo imali so agcina ama subcontracts ke engasenalo ulwazi oluphelele lokuthi njengoba main contract ithi asinamali imali ayikho department akayifakanga ukuthi ngabe usengayifakile ngempela yini ingakho ke be decide ukuthi no ake sihambe siye no eMaritzburg siyitholela thina ukuthi ingekuphi lento ke ithinta abantu ke abangaphansi kwa Department of Transport ngokomsebenzi abamabhasi nabanye abaningi so nayi le problem la ikhona bahobani laba bantu abasabhile mostly ama main contracts kuvamise kuba ibala ke ngelona elimnyama bese kuba ke kusapha ke leli bala elimnyama kwenzeka kanjani na uhulumeni ke wentando yeningi ke ubuzama ukucreator ukuthi abantu abamnyama nabo babe ingxenye ye-industry yabo lonto so babe ingxenye nabo yosomabhizinisi kwakune goal kwakufanele reachwe yokuthi ku-createwe ama-millionaires abantu abamnyama so now kuboneka ngathi iyafeyida ke lento we don't know noma this is the cause it is because of uhulumeni we-GNU or noma yini ngoba phela inkinga eyiningi ziqale ukungena manje basekhona i-GNU kuyimanje singasho sithi finance KZN ilawulwa iqembu le-DA isifundazwe Premier iqembu lenkatha uThami Ntuli uPremier okwazulu Natal Department of Transport ungamele u-ANC Mfoka Duma so la sine problem khona uma ama subcontract engayitholi imali yes ama subcontractors imali yawo ngiyayifana ama contract inkampani ezinkulu so inkampani ezine history inkampani zonke into zazo eziqondile laba abancane abasakhasa abasazama ukulungisa izinto nabo abasazama ukungena besafunda ukuthi izinto zenziwa kanjani so ilimaza kakhulu ke abantu abamnyama abathintekayo lapha njengoba sibona laphana kugcwele ibala elimnyama elinye ibala lingekho okusho ukuthi lento iaffect abantu abamnyama njengoba eveza umfowethu ukuthi khona inkampani each and every month ewutholayo isubsidy yayo ka 30 million each and every month ayiphuthi yona why because it is not ibala elimnyama so na problem kuphela imisebenzi la kubantu abamnyama ngoba phela if inkampani isihlwa uholela abantu benze njani bagcina bengasabisenzini ngoba phela bagibela ngeimali bagcina sebeboleka imali benza ikweletu egcineni abazi bazoyikhokha kanjani ngoba phela egcineni umuntu ngeke ahole phela kwenyanga lento izoconsidera ukuthi inkampani abantu bagcine sebeboycott betoyitoya emsebenzini bengasafuni ukusebenza ngoba belwa ukuthi inkampani ayibaholeli okugcina sekudala ukuthi inkampani iwe
noma umsebenzi ubuyele back to main contract. So we don't know noma ke this is i-agenda behind lento yokuthi imali zingangeni kuma-subcontracts. We don't know. Maybe that is the agenda yokuthi abawe labantu so bese kuthiwani umuntu omnyama uyahluleka. Kwaphela ongaphandle obukayo ubona ukuthi abantu abamnyama bona bayahluleka, banike ithuba, bayahluleka kanti ngemuva khona ezinye izandla kuyizona ezilawula ukuthi labantu abangayithola imali funding. Kule misebenzi ke ngeke uzwenze lutho ngaphandle kwemali esuka kuhulumeni. So ke lokho kuyaphoqa ukuthi igcine ke sekuba khona ke ukukhathwa kwama service. Mama service esekhathwa kuthwani abantu abamnyama bayahluleka. Uhulumeni ka-ANC uhlulekile. Yebo uhlulekile ngoba phela iwona vele olawula yonke into. Egcineni ke mase kuma imisebenzi uzothiwa ke nenkampani zabantu abamnyama buka ziyahluleka, zidla imali igcine imisebenzi ayenziwa. Kanti imali engangeni. Kuphela imisebenzi engane zabantu abamnyama kuthwani bukani ke inkampani ethize ikhulu zadla imali zayiqeda nya. Yebo ezinye ziyayidla, ngeze sikugweme lokho. Ngeze siphike. Zidla impela ikhulu imali abanikazi beinkampani igcina imali zingahleleki kahle. Lokho kwenza ukuthi egcineni uma inkampani uhulumeni engayifaki imali igcine inkampani ingenayo imali yayo ukuthi iholele abantu. Ngobani ezinye zemali abaziyo bake bathi zehlala imlenze kwenzakaleni. So i-poor management inkampani eningi iyenzeka. Kodwa ke uhulumeni akayeke ukuxhaphaza inkampani zabantu abamnyama baze basukuma abantu bawugcwala ema-ofisi bayatoyitoya ngenxa yokuthi uhlulwa ukwenza okufanele. Le video ke siyakuthola konke okuyikhalazo zama-subcontractors ukuthi yiziphi inkinga ababhekana nazo. For progress, ngoba just for progress, at least we are getting somewhere now, so that kube ne-order ngaphandle. Kube nokuthi sengibhalile wathi uzofunda u-NEC eshothi ukwenza njani la. So we're trying to get progress. Sicela abaphathi ngehlonipho enkulu nisinde nje. I'm sure izoba short le meeting ngoba nosefo vele akwazi ukulungisa. Nje bawuvule. Yeah, MEC uDuma no-SOD beze la ngoba uthe wena akukho emthethweni uma-address wena awuvumeleli usi-address besibonke ngosimakusibaleni ubatshela ukuthi njengoba la bemeyabheke nathi singabantu-ke la sihleli la sidinga into esifuna ukuze bazosishela la and siyathembisa CFO ukuthi ngeke sikwazi ukusuka la namhlanje ekafikana la uma kumele silale la solala la yona ncaba sikuyona leyo imali uqondo mphathi ngicela angithi khona abantu akade bengekho bezansi wena uphatha ibudget yomkhandlu yabona lento ositshela yona ukuthi u-treasurer unika imali engaka kodwa wena kufanele uspende imali engaka vele kuwithin umsebenzi wakho ukuthi umanage leyo but not umsebenzi wama-service provider yonke lento i-within i-system yakho awukwazi usitshela ngokuthi thina sinabantu esenza nawo ama-arrangement abathi bazosiprocessela ama-payment bonke labo bantu bafola kwi-department yakho elitho wena. Any failure in your department you are responsible. Awukwazi uyiphusha manje i-blame uzositshela nge-staff sakho ukuthi sinabantu esisebenza nabo abasithembisa bazosiprocessela ama-invoice kuwena olida leyo department. Then secondly uyaba ukuthi akalikho indiya la yakho umuntu umlungu la abantu abamnyama kuphela chaza ukuthini lokho chaza ukuthi nina niyakwazi ukuprioritize ezinye inhlanga over umuntu omnyama ngoba nina nkampani niyikhokhela u-30 million every month without fail. Kodwa mina nabangani bami sidlela izindlu sidlelwani anisikhokheli kodwa nina nihola every month without fail niphinde nithathe le yethu eza ngokulwethu ngoba siyanika ngoba sisuke sincengile sicindezelwa yinina abantu abamnyama kuyinina kodwa enathi asimvotele simvotelile nidlala ngathi bese nithi uma nje bekufanele size sikuncenge ukuthi sihlangane nawo kodwa ngale sikhathi nisinika ama-appointment letter nisise emasayithini kuyosetshenzwa nisuke nisinika iy'ncwadi engekho amaphoyisa mase kufanele nisikhokhele sekufanele kubizwa amaphoyisa ama-POP sekufanele sizovala sivalelani ngoba phela wena umuntu omnyama wena fanele ngabe nje masifika nje sibize eboardroom ukuthi bafethu eningixolele nakho iphutha lana la ngoba ngisho noma ungathini sinabo abantu ngaphakathi kwi-system yakho siyazi ukuthi mase kukhokho
khona nibakhiphayo kwisystem nikhokhela abanye sine ihlobo sinayo yonke into esebenza la kule system futhi lelithawini nifike manje kulona elethu ngeke sitshele ukuthi ngalithawini so nje ayikho into esingayazi oyenzayo njengoba phela singeke sikuveze indabeni ngoba uyarecord ubhuti nginayo yanele ayanele amarands ami okwamanje ngwenza kabili ngenyanga last month nje ngomhla lokhuzana ngomhla ngolesine bekufanele ngangibe nerand bengino 52 million ubakhokhela kanjani abantu 52 million no 600 million ama payment ahleli ku system 52 ukube khona ngimkhokhelile phakathi kwenu kulo 52 ngani namhlanje kuthiwa unkosi ukhetha abangani bakhe No, I think uzoyiraise bendawo ezirelevant. Ngiyakwazi understand futhi nama separation of powers from national to provincial then departments. Ngicela ukuchecka la. So you mentioned ukuthi le process ibi inkinga from last year or other years. last year Kale last year kuba inkinga. Okay. Kunabafowethu la bathi abakhokheliwe for 8 months. Now mention ugcine ukukhokha ngoNovember. So ukhuluma ngamanye amandla. Okay. Ugcine nikukhokhela aba contractors. nokukhokha ngomhla ka15 abamabhasi ngikhokhele bonke ngimela amabhasi but ama contractors in the main wonke ngakhokhela between umhla ka4 nomhla ka6 Bonke. ama contractors ayekhona ngeke ngisho ukuthi bonke but imali enganginayo ngaleso sikhathi bengino 350 million So we decide kanjani ukuthi ngikhokhela laba ngabakhokheli laba. order of priority mina ngibona ukuthi ku system Yini order of priority? ngibona payment numbers ngibona ama payment numbers phela sokulandelana ku system Yeah. la kuphela khona imali it's why cut off. Yeah, the system here is very flawed, very flawed. And my concern, Babunkosi ukuthi, yeah. So my concern, Babunkosi ukuthi abafowethu ngoba bela. You just mentioned ukuthi nabantu abanama accumulated invoices. Kusho ukuthi ngenze ukuthi umuntu umkhokhela manje kodwa useaccumulate izikwenetu ezindlula imali lomkhokhela yona, which is what you acknowledge. But awushongo njalo ukuthi kunabantu ongakwazi ukubakhokhela onke aba-invoice abo, akusho lokho. Ngicela ukuthi ilungise. Yeah, but look understand zonke izinto. Yeah. Ngizokukhokhela but I'll tell you why ukuthi ngisho kanjalo possible. Kunabantu ababa nama contracts no IDT. Bahamba no IDT kwenziwa iprocess recovery. U-IDT kuyinamhlanje mina ngizokusho futhi ngoba ngisho no committee I cannot process ama payments ka IDT ngoba bahlelo ku account elu680 million esibanikeza to date ngisalindele ukuthi basi accountele la so mawukuthi kunomuntu othi ngina 8 months ngingakhokheliwe chances are sikhuluma ngalabo bantu but makuwukuthi khona namhlanje othi ngina 8 months ngingakhokheliwe and invoice yakhe akuyona ya main contract I can go to a system njengamanje mina I can do it for one on one kubona bonke abazothi ngino 8 months ozokwazi ukuthi ayiveze ngihambe kuyibheka ngi-investigate ngibuye nayo ozokwazi ukuthi asho ukuthi ikhona eyodwa ukuze ngikwazi ukuthi ngiattende kahle but ama payments okugcina kwi-system ngikhokha every month in priority of order bese kube ukuthi ke uma emaningi kuzokwenzeka but yikho ngishilo challenge ami ukuthi i-challenge enginayo yilabantu abathi nginomuntu ka-finance obathembisa ukuthi izinto zabo zifakiwe uma sezingenzeki bese kuvuka lama problems. No, it's fine. kunento eneqala la uhlelo laqala ekuthiwa ama-CPGs lapho khona mfini appointe grade 8 ugrade 8 masune-30% ngoba i-most abantu abala akubona mi-contract ila bantu aba-under ama-CPGs ouhlelo transport 30%. Inkontrakt ezinkulu ukuthi zikhokheliwe noma zikhokheliwe thiya sometimes singazi kodwa zibe zibhika nje sisizo 8 months nje inkontrakt ezinkulu zisitshela lo ukuthi azikhokheliwe so nina nihlumeza abaqashi bethu njengoba sila sangisho mhlonishwa ukuthi eyiphi enye indlela esikatholwa ngayo uma bekhokheliwe mhlawumbe wasisiza ngayo nawe inkontrakt lezi ezigcwele lapha ezikhokheliwe. So, okugcineze ngivala sifo ayikho into egomboqela newisa umuntu omnyama njengathi i-CPG beke nibheke ngenyiso iyasiwisa yabo grade 8 ngoba nisuke ninikeza abantu abanganayo capacity bazosibulala basibulala silala sikhona nje yile ukuthi ngiqasha abantu abana capacity nithi abo thatha grade 8 baba gomboqele badla imali bazikhokhela ama-CPG njengoba sizosintaza abanenkinga nje. Le mpile kubuya sengathi iyimpi eqonde ngqo umuntu omnyama. Hayi sicela ni like and subscribe ku channel
Sibonge ngama subscribers ngokuthi nifike nikhulisa i-channel. Sisicela nje uqhubeka phambili nje, luqhubekile nje, izandla idlula ikhanda. Shibirishi siyashibilika. Danko.